Kongina kuni ati MCA wa wandi ya KIANJAI Naewe na uwete kwina obatu bwa mukuru wa gavana Kawira Mwangaza Murega BAICHU kwithira akinekirwa BCA na KIGIINA kenda omba kwambiriria mibango ya kuringa njeki KAANA KAIJI karautariria no kagetete ambere note anilu ari wa mwana muthaka bekulukira mantu ya marito uturone bonto brabo tumete baba ingi boba ketha bagiukuma kenda wa chimbogita mukiru wa mitheka na aranirite na MCA ona atweshio ikinya. MCA wondi ya KIANJAI tigania West Ken Naewe awete kwine tumikio Ubici mukuru gavana Murega BAICHU utengwa na KWEWA KIGIINA kira kia mumbithia ukiria KAANA KAIJI karakwe ikauririte mantune ya utangi uturo bwako ofisi ira nebwiri utambulika ikethira itengero kinyambeta nikenda first gentleman akethira aina program yotetheria twana totwi nturene na riu ni romba ria romboa ni mostly ekuru bakuma KIANJAI ward kana tebo lui ibo etegeria Murega ethira ari ofisi neu nethira kia wambe cheche thirikari nikenda omba kurita ngui a boy child kuringana na Ken itumikene ne gya kwithira kwina Ubici ana bari thai nebo bongosete kiri uchamba kana kiri mantu ya maingi na power ni urite kiri KAANA KAIJI na KAANA KAIJI kachokete nchovine nontu bo kwithira mantu ya maingi ati kumba kujikimu kiri maisha na barakinya baina kumba wika michi indaka inkaino na nontu bontu bo ni KUROMBA atongeria ya baratu ina bontu kuyeruari eteima turene yenu bo make sure ana bandaka iba wita college KIANJAI au twina vocational training centers ithatu twina Mituntu Youth Polytechnic twina KIANJAI Youth Polytechnic twina Thamare Youth Polytechnic na chukuru ichi on ni kuofa skills kire manto ya kurua kire manto ya miako kire manto ya carpentry kiri driving na mantu yange ya maingi miario yawe ni watimbaru ibamwe batongeria ba KIANJAI mwana ona atero oteno arairua ote forum ote kinya non government organization chieta ikarairia KAANA KAIJI yora KAANA KALI karirakua iruare KAANA KALI karaiterie ka queen in the family KAANA KAIJI nako ka libera in the family non to kinya KAANA KAIJI ka express feeling yeko kaura kwa kurira ko tinto murume we ko muka no to muka no community kwa muka no abwiri kurira to murume atebwiri wetate kurira kwa unende KAANA karageto inya ko ikamenyekane imuntu na muntu na watilwe ari betu bathoma umenye bayo kwa kuraya na badia twana boys tietwa na boys tietwa jari akuthoma umenye community yetu itikura itureri au ari betu betire kurambi kuraya kwa unyanku atiri ekuru tumenyere ni mwana omweyo ora tukumenyero mware na ndo moturiti na njerera twa moturiti ni tori omwenda nkuruki ka omunanukia no ntukunanukia mwana igoko to mathuka KAANA KAIJI katebwiri kwithira kakia muchie mathayara ya tebwiri mwana abwiri kwithira kia muchie by thayile nake ya kwithira kia past thayile nonga ake kwithira kakumite nguine ikweleka lakini tenchovine na mantune yange na toete kanirioso akorone babwiri kwa wanafasi kwithira bakia na sheria chio chia michio bora babwiri kwithira yetatea ikiendelea lakini te mwana ake ya akunekiloa ne muchiari mukuru akethira ati kumenya ina mwana akumite ethetie na akubwitha kiaburiku aretie gitara kwa na certificate ya kwambiriria KIANJAI ni Don Sako kiri atongeria baikundi igana rimwe na 15 birabie na memba nkuruki ngiri 10 ireketherere Sako embere buruthokone KIANJAI nikenda kinya batwe bange kuma omebe ya kuyuka kiambeje itieto ya Sako nikenda tomba ukura bwega na KIANJAI ikure kubarira ofisi meri itandatu mwanka baumbe kuwata inya nikenda bendelea na mantu yo bari independent kure biashara ba KIANJAI tuwiritu twakua nontu mantu ya moyara ya to ya thina wita kuromba mbecha na interest inene wita kuromba mbecha twitwa tukelenkana tukandika karantasi nkulukie 10 iruare tukona Sako ya muntu tukumenyana antu bakumenya ntura chietu nkiripotera Wero TV kuma Tiania
mbita wa mukiri wa mithika.